Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ofelia, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pimatulak iti lalaki, anakisina iti asawa na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ofelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Sinong batam ni Wilson? Wen, Kara. Ay sus, agar-aramid ka. Amumit nga adan asawa kan may sang anak da. Ngam nagsinadan iti asawa na. Sigurado ka nagsinadan iti asawa na? Imposible mat ano saan daan nagsina. Apay nga rod asaan nga agaw-awid. Agpapaw itlatan para iti anak da. Ay, jak amo Ofelia. Ngam awan pa nagtalik ko iti lalaki asina iti asawa da. Saan asinaan ti babae iti lalaki no nasaya at ti aramid na? Tandaanam dayta. Nasaya at adakan anak ko. Itay nakapeng or-urayan ni Anton. Anya mo't tanday tang Anton. Imbagak lang nga rudan asaan ko akayat. Ngam agsubli-subli. Sangwam latta. Narigat mat no bastusam. Madi timang pabain iti pada na atao anak. Sige nga rod nanang. Kasaok labiit. Ala nga rod. Nakapagsarita kay Thomas siguro no nakaluto akon. Ay, nasayaat nga rod no kasta nanang. Mabisinak nga minan. Ay, napananggayam ni tatang. Kasasauna itay ni Anton. Sige nga rod nanang, mapanak iti ayanda. Adda ka matgayam en balasang kao. Ay kinasarsaritak pailaang ni Anton. Tapno saan amaburing amang ururay kan ka. Ala, panawan kayo pa tapno makapagsarita kayo anasayaat. Ay, agyaman naktata. Mawan ang yaman na barok. Sige. Anton, saan ka di nga imbagakkan ka? Sarda nga mo ti panang pasyar mo kanyak. Taawan ti maganab mo. Sa anak amawan na itinamnama, Ofelia. Aging ka nga awan kaayan-ayat mo. Palubusan nakmat ko mga agaram kan ka. Addan kaayan-ayat ko. Anya? Sino? Ni Wilson, saan mo nga amam mo? Umay ka di dito apaspasyarin na ka? Saan? Ije pagtrab-trabahwak ti pagpaspasyaran na. Sigurado ka kadi anapudnukan ka? Siyempre sung batakit din no saan anapudno? Iso nga isardeng monti agaram kanyak. Sige nga Rod. Agpakada ako, Ofelia. Agyaman aklangan iti panang sangom kanyak. Umay ka, Ofelia. Ijay ti papananta. Agpicture ta. Tamayat ti view ijay. O sige. Amom ka di nga itala nga makaumayak dito Talaga? Wan mat. Awan mat ngamin mangipasyar kanya. Sana bale. Itatanda ako ni tibiyag mo. Ipasyar ka. Iti amin akayat mo apagpasyaran. Mabalin ka di nga agpasyar tamat ijabalay? Kayat kaayam mo kadagiti naganak ko, Wilson. Sige. Agyamanak, tauman nugot kaayam mo kadagiti naganak ko. Amangan mo't no stricto da. Amangan mo sandak akayat. Apay kumamat asanda ka akayat. Amangan mo adda nagugwapo. Akayat da aparakan ka. Anya? Nanang, tatang, kayat ko ayam mo kada kayo ni Wilson. Kaayan-ayat ko. Anya? Addan ka ayan ayat mo? Maragsakan ak amakam mo kada kayo, nana, tata. Kastamot kan ka, Barok. Napudno ka kadimat laeng iti anak may. Wan tata. Nasayaat no kasta. Kahit
Nakasagana ka nga ron amang ikasar iti anak may. Tatang. Ay, saan asikat ti pagdamdamagak? Kuang amin, tata. Adaim mo na ngayong kasar ko. Adamay sang anak mi. Nagsina kamin. Anya? Aramidem akabit ti anak kaw? Lakay, agparbeng ka. Mabalin tayo matapagsaritaan anasaya at dahit oy. Saan arumbeng agungat ka? Ay, sumardeng ka, sita. Bayan na ngagsaaw. Ala, pumanaw ka dito'y balay kaw. Itamat laeng, si kaalalakay. Tatang, pangaasiyo. Saan niyo kumamot abastusan ni Wilson? Ay, agtal na ka, Ophelia. Manipod ita. Potdemon ti relasyon niyo iti day ta alalakay. Ay, antipanunot mo. Amom nga da pamilya na. Nakirelasyon ka kat kankwanan. Sige, Ophelia. Agpakada ako na. Apay akas jayt inaramid yu kan ni Wilson, tatang. Ay ayatak unay ni Wilson. Saan kumaanatang kan ti ulom? Apay, kayat mo ti agbalin akabait. Nagsinadan iti asawa na, tatang. Uray pay. Apay, may kasar na kang arod. Tatang. Ay, usaram kumamat na panunod mo. Ni Anton langan ti pakirelasyonam. Ta sigurado, baruday jay. Saan ko nga ay ayatan ni Anton, tatang? Ni Wilson ti ay ayatag. Anya? Ay, di naksukiren, Ophelia. No ipilit mo ti kayat mau, laksiden ka nga anak. Agyaman ta nagpakita ka. Kalpasan ti inaramid dagiti dadakkel ko ken ka. Gaput ay ayatan ka. Katnam na maag. Akabaalan na kailaban ka dagiti dadakal mo. Kuna ni tatang alaksiden nak nga anak. No ipilit ko ti kayat ko. Anya nga ron ti plano ita. Putdam ka din ti relasyon ta. Saan, Wilson? Ay ayatan ka unay. Nukas ta nga ron. Sumurot kan kanyak. Agdanatan. Anya? Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wan. Tangay sa andak akayat dagiti dadakal mo. Agtari talangan. Sige, inton rabi. Alas 12. Umay naksukunan ije balay. Sigurado ang nakaturog ton dagiti dadakkel ko. Inayadak ti akimpake. Sigurado apa umay itan ni Wilson. Eksakto ang makaimpake ak. Alas 12 ton. Inayadak tumatan ti rumwar. Makaamuditan. Sumurot akon ka ni Wilson. Jack ipalubos apag sinaanda kami. Pakawanandak, tatang, nanang, no naaramid ko ti kastoy. Among kaditer aramidam, ha? Nakitaray kakitin kin ni Wilson? Uray ka di si ka, Kara, kat saan nakmat ang maawatan? Kasano ngay nulukwan na ka? Saan kayo mat anagkasar? Isung awan laban mo nulukwan na ka. Ay ayatan nak ni Wilson. Patsak asaan nak to alukwan. Makamu ka. Total, adamot panunot mon. Pangaasim, Kara. Saan na kumamot ababalawan? Talaga nga ay ayatak ni Wilson. Saan mo kumaapanunutan ti panangloko ng tukanyak? Tilangan panunutam. Nasaya at kumatipagtungpalan ti relasyon mi. Alahunan, anyapay ngay nga rod. Kat addaditan. Sangwam nga rod no anyaman ti ibu nga dayto nga inaramid mo. Anya nga taitan ti kun na dagiti dadakkel ko. Nabasa dalakid din ti surat mo. Kat nalabit. Agpupungtot ita ni tatang mo. Mapakawandak tumot lang ata. Imposible nga agnanayon latan akagurada ka. Dumtang tumot lang ti panawen ang mapakawanda ka. Sapay la kuma. Nasakit mo tinakam ko a pinanawak ida.
Ang mangnamnamaak, amaawatan dakto matlaang. Ala, maturog tan. At dapay trabaho ta inton bigat. Sa dino tinaggapwam? Nagpawitak iti anak ko. Sigurado ka? Para iti anak mo laang ti ipaw-pawit mo? Anya ti kayat mo asawan? Makadkadlawa kon Wilson. Siyak mat amin ng ti agas-gastos. Manipod abang, aging ga iti bills. Mapanmat amin ng ti sweldom iti anak mo. Ano sampay lang kuma, Ofelia? Agpapaagas namin ti anak ko. Isu akasapulan na ti kwarta. Mangibati ka mat para iti bagim. Kasano no awana kon? Saan kan amangan? Isu nga rod apagyamyamanak nga adda kay ti biyag ko. Inted na ka ti Diyos kanyak, Ofelia. Katsapay la kuma. Tamaan ano sanak. Sige. Maawatan ka ita. Ngam kita am kumamot Saan mabalin akas to'y latan? Kasanungay, no addan tumat anaktan. Saan ka madanagan? Italaang daytoy. Talaga matasaan nga may dagiti dadakkel mo dito'y pagtrab-trabahwam anya. Amok, nasakit tinakam da kanyak, kat linaksid akon nga anak. Sa bagay, kastamot nga minti na ibaga ni tatang mo kan ka. Wen, ngam, oray nga taninanang kat nasakit mat tinakam na kanyak. No umay nakanto sa rungkaran dito makunam asaan ang nasakit tinakam na kan ka. Kara, amom, adda mapalpaliiw ko kan ni Wilson. Anya dayta? Sana la awagan ti anak na, no awanak adumdumngag. Anya? Kan amom ka di asyak amin ti agas-gastos iti pagababangan mi. Ka uman anugot kalatan? Kunanamot nga italaang, gapot agpapaagas kano ti anak na. Ay, anya kat nga minda ito niya inararamid mo. Paliiwak pa'y, no agbaliw matlaang daytoy a sitwasyon mi. Kat kasano no saan nga agbaliw? Kat si kalatan dagas gastos. Anya ti aramidam? Diyak amo, Kara. Diyak amo no anya ti aramidak. Ala, agkararag kalatan. Dawatam iti apo nga iturong naka itinasaya at adesisyon. Nanang, ay na, imbag man ta nalagip na kasi narungkaran. Manunabulan manipod pimanawak. Ngam, italang asarungkaran nak. Gapo tas saan nakapalubusan di tatang mo arumwar. Naglibas na klaang. Imbag no saan nga agungat inton agawid kayo. Adda na panan na. Kat inton malumpay asumangpet. Iso saan mabalin nga agbayagak ditoy. Apagbiitak laeng. Nanang, pakawanan dak ko iti inaramid ko. Agawid ka kuman. Agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Patsyag ang mapakawan na kanto matlaang. Ngam, kasano ni Wilson? Amo, talaga asaan ang maawat ni tatang? Panawa mo ni Wilson. Ada asawa day jay. Bayam ko mga ornosan na ti pamilya na. Nanang, Ad-ada asaan na ang maornos ti pamilya na. No sumrek ka iti biyag na. Panunuotam ko nga adda anak da. sige nanang. Panunutak ana imbag dayta ana ibaghayo. Agri-ring ti cellphone ni Wilson. Kitaak man no asino ti umawawag. Nali ti naka-phone book. Ti asawa na. Apay nga tanga umawawag. Ofelia, asino ti mauawag? Anali. Mabit lang. Inaksong bata ni Jerwar. Apay amasapol nga umadayo.
Apay asaan ko ang mabalin amang ti pagsaritaan da. Adda ka di ilimlimad ni Wilson kanyak. Apay anaskan nga umadayo ka. Saan ka di ang mabalin amang ngagko ti saritaan nyo? Ikan na kumamot iti privacy, Ophelia. Saan nga amin, katrumbang amamwam? Maipapan iti anak mi, tinagsaritaan mi. Naskan ka di pa'y amangag mo. No awan ilimlimad mo. Awan ko matirumbang apagdanagam. Numangag ko ti saritaan nyo. Mabalin ka di. Saan tan apagsaritaan dayta? Maturog takit din. Kayat kon, tiagin na. Apay asaan ka pa'y laang nga agrubuhan? Maditibagi ka. Maulawak no buwang anak. Agabsantak pa'y lang iti trabaho ka. In-text kon ti boss mi. Kasta ka di. Sige nga Rod, agin na nakapay laang. Kabailam ka di ti agmay maysa. Amang ano kayat mo nga agpakadakmat iti trabaho. Saanan, kabaalak da ito eh. Sayang mat, no agabsant ka pa'y. Sige nga Rod. Ag-text ka laang no saan mo akabailan. Apay nga taan nakalukat ti ruangan. Kan nakasipsip ngat. Wilson, sa dino ti ayan mo? Ilukat ko ti silaw. Sumragkak iti kwarto. Wilson? Ha? Awan dito kwarto? Adda nakaparabaw asurat iti basit alamisaan. Basangak. Dear Ophelia. Pagawanan na kuma. Ngamurayan niya ti aramidak. Ti asawak lanta ti ayatak. Nagsina kami, gapoy ti nana. Ngam itatanatayin ti nana. Agawidak. Tapnurnusan mi ti amin. Kan para matlaang iti anak mi. Sapay ko ma, tamawatan nak iti dito at desisyon ko. Ophelia, ulitak man ang tiagkid daw iti pamangkawan. Katsapay la ko ma, tamabiro kam ti lalaki at talaga aparakan ka. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Wilson. Sinukir ko dagiti dadakkel ko, gapukan ka. Ngam kastoy laang ti isubad mo kanyak. Aging gaita, sanak pa'y anagawid ijay balay mi, Mr. Lonely. Mabaina kinitatang ko, numaamuan na, apinanawan naklaang ti lalaki, agapuanan, ti panagsukir ko kadakwada. To'y pagayam mo, Ophelia. Agyaman pagam Ophelia iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, agawid kan, ket ingka agkid daw iti pamakawan. Tapat tiyek ang mapakawan na ka dagiti naganak mo, no lakit di, tanapudno ti panagbabawim. Buwan na papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan nga Ophelia, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.
Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Ponsyano. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa ka mamartak diti lugar mi. Anyaman dagiti pamagbaga dagiti dadakkel ko nang runa ti asawak ket pulos impangan. Bueno papagayam, hintay denggan di pakasaritaan ni Ponsyano dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. May hal daw matgayaman. Ay, mapisin ako na. Oh, Ponsyano. Ne, na kayo matgayam nanang. Anya ti masapol yo. Ay na, imayak, tao may kukumabayadan jay duwagasot nga inutang ko kini bakit mo idinaminsan nga aldaw. Ha? Kasta rin nanang. Ang imawan mat ni Talya. Ay kat no awan, napan manan nag-deliver itila ko na ah. Kat si Kangay, adda kalaang dito'y anaaldawan. Siguro nalabas manan ti bartek mo idirabi eh. Iso anaaldawan ka, anya. Ni nanang mat. Ay Ponsyano anak ko. No ni Talya ti maumaken ka, ay jaklamaon. Agasam man day ta. Di ka pa yun makatrabaho gapulaang iti bartek mo. Ni nanang mat. Gusto nga ruden ah. Ay di nakpagsardengan, Ponsyano. Imbis nga amirisam ana imbag ti bagbaga. Kastakit din ti sungbat ma. Nagnaak itay ijayan dananang. Nakuna nga inted na kanukan ka jay duwagasot nga utang na kanyak. Uwan. Ngaming gatang ko ni tisidain. Iso jay madama nga ilutlutok. Anya? Apay nga igatang mo. Inayon ko kumaday dyan nga igatang iti ilakok inton bigat. Anya kamutan. Kwa. Kayat mo asawan. Awan apulos tinabati iti sweldom iti Sabado. Awan pa'y ti inyawat mo kanyak. Uray piso lako ma. Talya bakit? Anya kamutan. Daytat ibagbagak kan kakot. Yinom mo amin a kwartam. Iso nga uray bitsin kan asin. Di ka pa'y makagatang. Oh, pare. Mapanta ka di pa'y uminom iji store ni Belen? Wala. Mapanta, tanalpas mo ti trabaho tayo. Barang sungbatan nakmutin ni Belen. Kato na. Di ka madanagan, pare. Suportaran ka. Ay, thank you, pare. Sabay ko mga rod, taklunan nakmutin. Ala, di ka madanagan. Amok nga klunan na kadayjay. Amok matkat nga gusto kan ka ni Belen. Anya, kurang ka di pa'y jay ininom yo, Manong Ponsyano? Ay, wala. Kurang pa eh. Sumardang kami tulain nga uminom. Inton naklo naman ni James sa kumpare. Anya? Anya, ikan ako ni Tiara ka. May salay nga bote. Kalbasan na. Nagamit kami tumatan. Alaman laangan. Ngamne pang asiyo kuma tahusto da ito yan. Awan ka di. Nuaklonam ko mga ina ni James. Di saan kami nga uminom. Ang saan mo pa yung madlangay naklon. Iso nga uminom kami lata. Anya? Unay ka na. Nabartag ka manan, Ponsyano. Ay, anya ka matan. Awan matan ti panagawid mo dito balay. Asaan ka nabartag? Pasensya kan. Bakit? Nabarta ka man na nagawid. Saan ka ka din nga gungungat? Anya nga rot ti kayat mo nga aramidak. Agkatawa ak. Gapoy ti kastangar aramidam. Saan mat? Jack ngamin kayat nga agungungit ka. Tapumangit ka ngamin.
no nakasta nakamisut ka. Ay na, Ponsyano aya. Kaano ka di asar dengam ti kasta kinamamartak mo? Ket sumarte nga to no mabangkrap ti factory ti arak. Ay no, Niko. saan ka makinin nangaw ka Tapnosong batan nak iti kasta. Ay na, Ponsyano. Di ka pa yun makagatang iti sidaan. Ay, awan sir-sirbim nga agtrab-trabaho. Pasig nga arak ti papapanan ti sweldom. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, Ponsyano. Na, nagmayatan ti panagsuyab mo. Tengat aldawan ngam kariring mo pailaang. Inanang mat. Di magas ni Talya ijay balay itay bigat. Nakuna na akas taunay manen abartek mo idirabi ay. Ay unay ka na nakaw. Pang-asim kumamit tasardengamon day tang aramid mo. Mabain ka kumamit iti asawam. Siyak pa yun nga inam ti mababain iti asawam. Gapo iti kastang aramid mo. Di mo pa'y matulungan mo. No naumaken ka ni Talya ay jaklamawn. No saan nga agan anaws amapan aglako-lako iti no anya laditan saan kayong agbyag. Panunutem kumamot dayta anak ko. Lakay, awanen ti bagas tayo. No adda kwartam dita, gumatang ka kuma iti bagas tayo. Sakbay ayibus mo iti arak. Ha? Anya aha, nalawag siguro matimbagak. Kuha. Pasensyakan bakit? Awa na talaga ti kwarta kita. Inton Sabado pa lang ti panagsweldo me. Anya, kayat mo asawan. Inton Sabado pa lang ti panangan tayo? San mat? Ang mga nuanda pa la kwartam dita. Siga pa lang ti gumatang iti bagas tayo. Ikarik, sukatak inton Sabado. Ay, awandat panamatik iti daytangay bagbagam. Inton Sabado nga agsweldo kayo, arak manen ti papanan ti sweldom. Ay na, makaumati kastang aramid mo, Ponsyano. Nga kalakit din na yan, bakit? Kanayong kalatan nga gungungit. Agpro-problema akno sa dino ti pangalak iti igatang ko iti bagas. Kas kada abasto tayo dito balay. Angam sika, igat-gatang mo lang iti arak ti sweldom. Anyat klasim nga ama. Adi ka matanagan. Inton sumarunong agsweldoak. Itad ko amin kan ka. Bakit? Makauma ka. Kanayo nakasta ti bagam. Ngam oray na minsan, awan tinungpal mo. Ala, tangay kastamot akanayon, nasaysaya at langaruden no pumanaw kami iti anak ta. Agawid kami pa'y lang iti ayanda nanang. Makaammo kamutan iti biyag mo. Ne, si kamot kaim ti masabat ko, Ponsyano. Siya karod. Abayaya. Nabartak ka manan. Gatuan. Nabartak manan na. Inton bigat, mabartak tumanan. Kastamatan inton kanikadwang haldaw. Mabartak tumanan. Anya? Awan nga rod dagiti aginak nga widak. Iswa kastoy latan na. Kastam kadilatan akanayon? Ah? Imbes amapan mo ay aywan dagiti aginam, tapno agsublidakan ka. Ngam saan mat? Tatalaga apaturayam day ta kinamamartak mo. Talaga asaan mon amaikat day ta abisyom. Di ka kadi madanaga ni Stella. Mapanak tulat tayo di ayan datalya. Ngayon saan pa nga ita? Makitang danak pa tapno da kwartak amapan. Kasano kumang ada kwartam amapan. Katunggal agsweldo kayo. Iinom yumot amin kini James.
Sana nga inom ni James. Naklon nga minan ni Belen. Isa nagbalbaliwan. Kasta? Nasaya at nga rod ano nagbalbaliwan? Kat kasjay ka kumamat. Anyamatan. No kano nga gawid akon? Imbaya kabak na matan. Salbag tikas to'y. Di naman lai, nure, nakawid ti tao. Sana'y todo. Sabay ada akon dito'y nagalis adalan. Batog ti tepang. May galisak! Estela, mawawak. Ikan nakitidanom. Arak ngay, di mo kayat. Bala, siya akong timangala iti inumanak. Ita ka sa pulam titulong. Ayabam, dayjay a James, akanayon mo akadwa mapan uminom. Ay husto ka din anak ko. Imbes ama asyanak, gapu iti kastaan na pasamakan ka. Ngam saan? Gapu tadi kamot ngamin ammo adumngag iti sao. At tuyan ti inumam anak ko. Ala, uminom kan. Panunutom ita. Dayjay agayam mo akanayon mo akadwa. Adda ka di ti maitulong nakan ka ita. Adda ka di. Ita nga adda ka dito hospital. Da kami pa'y kininanang ti agdiskitar iti pagbayad iti bills mo. Into no makarwar ka, kat maimbagan ka. Ingka man uminuman. Makapahay blood ka talaga. Itata nakarwar ka ni di ospital, anak ko. Husto kumamatan. Likli ka munti arak. Ngamen, bakit akon? Saan kan amasi ka asaw? No kastang at darikrik naam. Nanang. Naimbang nga orasyon, nanang. Lakay. Ha? Nadamat ko tinapasamakan ka, Ponsyano. Iso nga'y mayak. Kasta ka di. Agyaman ak bakit? Kung naklakit din, no di da konsublyan pa eh. Bala, agsarita kayo nga agasawa. Panawan kayo pa'y. Sige, nanang. Awan sa bali ang makaanos kan ka, no saan asyak nga asawam. Maanusan na ka ni nanang. Ngam saan nga agnanayon anapigsa ang mga sikasukan ka. Agyaman ako na bakit? Agyaman ak. Tauray kastoyak kat nagsubli kalata. Kas itinakunak. Awan sa bali ang makatulong kan ka. Apay, matulungan na ka dagiti kakaduam nga agin inom iti arak. Saan? Di da kamatla tulungan. Nga uray kastaunay ti panang tulong mo kadakwada. Idi saan pa'y anapasamak ken ka ti kastoy. Adtoy, mangan ka. Inlutuan ka iti naimas asidaam. Tapno makaigop ka iti sabaw. Agyaman ak bakit? Nuawan ka. Diyak amo na niya ti sitwasyon ko ita. Nang runak at makapungtot pa lang ni Stella kanyak. Ala, di mon panunutan dayta. Tinapatag kat nakaamiris ka. Kat gapo iti dayti anapasamak kan ka. Isukuman ti agbalin eleksyon. Tapno idjamon ti arak. Napasamak kan ka ti kastoy. Gapo iti arak. Kan pinanawan ka idi, gapo iti arak. Saan ka di? Uwan bakit? Aklo na kabasol ko ti amin. No apay akastoy tinapasamakan na kita. Basol ko. No apay apimanaw kayo iti anak ta. Basol ko. Gapo tadyak pulos dim ngagkada kayo. Isong agyaman ak ta nagsubli kalat ta bakit? Ikarik. Into naging bagak. Jakon sublyan pa'y ti arak.
Agtrabaho ak para iti pamilya abinukalta. Kaya't kung hagdadan natay kuma anaragsak. Ingkarig iti asawak ngagbalbaliwa. Kat maragsakan ag gaputa na aramid kuman. Nagimbagak nga rod kat nagsubliak iti trabaho. Ngem jakon sinublian ti arak. Dahitaman ti kapadasak. To'y pagayam mo, Ponsyano. Agyaman ak pagayam Ponsyano iti daytoy apakasaritaam. Awan tinasaya at ngayden. Tinalabas na panagin inom iti arak. Adon ti pamilya na dadael gapo iti bisyo. Adon ti agasawa nagsina gapo iti bisyo. Ngem nasayaat met tanaurnos ti amin kada kayo iti asawam. Ket sapela kuma tagtuntuloy dayta apa nagbalbaliw mo. Bueno papagayam ka nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng patulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Ponsyano adinan inlanad ti adras na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenta ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a rain. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Di makalak asaan ko a problema ti kwarta. Ngamjak ni namnama akastoy ti gasat ko itinagan ni ayat. Bueno papagayam. Intay dinggan di pakasaritaan ni Rain. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rain, agreeing kan, aldawan. Anya kalakid din aya. Masapol aririingan ka pailaang kas kalaubing. Balasang kan. Iso baliwa mo ti kasta nga style mo. Kasanon no awana koon. Iso nga rod asaan ko akaya tamapukaw kayo, auntie. Tadyak ka ba ilan ti agbyag nga awan kayo? Bumangon ka kit diditan. Nakasaganan ti breakfast mo. Agdigo sakpay sa aktumangan, auntie. Alang arot, bumangon ka ditan. Darasem ti aggaraw. Apay manin adandani ka naladaw iti umuna a subject tayo itay. Naladawak nga rod anagriing. Imbag lakit din tariniing nak ni auntie. Imbag kanaanos kan ka ni antim. Siyempre kasla anak ti pangibilbilangan na kanyak. Tanabakitan kat nga rod abalasang. Ken, inamat din ti pangibilbilangak kan kwa na. Gaputan na sapa anatay day di mama. Iso swerte ka. Awan problemam iti pagadal mo. Amang ano ni antim paikit di ati mang papaadal kan ka. Agipaw-paw itpot ni papa. Ken, uray nga tasan nga agpawit. Kabailan na kapagadalan ni auntie. Wala, tawan kat nga rod anak na. Pudno day ta. Fatima! Rain! Kumay kayo. Hintay ang merienda. Agilibre ka, Aljon? Isu nga ron nga inasitgan kayo, taawisan kayo. Siya kun titaya. Adda kwartak ita. Ay na, saan agapot adda kwartam? Kat agilibre ka latan, Aljon. Manula ang matimeriendaan tayo. Intayon. Kan may sa sweldok iti panagkarwas ko tigastusan tayo. O sige nga Rod. Madimot ano paayan da ka. Una, italang mat nga agawis ak. Ala, intayon. Nakaluto akon, Rain. Umay kanta mangantan. Apay aya, asaan mo amay batan, day ta silpon mo. Adda nga min nag-friend request kanyak, auntie. Isokit kita active profile na. Kat. Nagwapo nga min, auntie. Kan, iti matla pagadalan apagad-adalak ti pag-is-eskwelaan na. Kita man. Atoy
adawan. At damot itsura na nga agpaiso. I-accept ko man? Basta ganad ka kadagiti pakigay, ma'am. Friend, aday pakitakan ka. Ang mga nuam-am mo. Nag-friend request ngamin kanyak. Dahito yun. Kita man. Wow! Nagwapo matan. Ay najak am-am mo, friend. Ano? Gwapo mat lang ata iti personal. Jack mo, ah. Ngam, kunana, ano mabalin? Agkita kami iti personal. Kayat mo man? Wan, ah. Ay sus! Di mo ibaga akurso na, Adam. Jack man amo. Ngam, kasla itala ang anagin Teresak ang makigayam iti lalaki. Amangan mat no crush mo. Kwa? Basta, kayat ko pa'y makita iti personal. Agyaman na. Tayo man nugot ka, makipagkita kanya. Nagpintas gagayam iti personal. Agyamanak, uray si ka. Nagugwapo ka iti personal. Amom ka di. Iti damo pan nakakita kan ka iti library. Kursunada kan. Sana ka nagsarteng. Aging gaadyak na amon tinagan mo. Inalaan ka pa hindi tiladawan ha. Dahito yun. Ha? Stalker ka gayam ha? Saan mo't? Inalaan ka lang itiladawan. Tapno na naklaka ka mabirukan. Kat, itata nabirukan na kun. Kaya't ka ma'am amuti husto. Kwa. Awanin ti inak. Ti amak, ada ija abroad. Ni antik ti kadgadwak. Kan, agmamaysa ak nga anak. Sika? Marigrigat kami laeng. Ken 5 kami nga kakabsat. Siyak ti inaw na. No kas di nga awan klase. Tumulong ak iti negosyo ni uncle ko. Tay supay anayon ti allowance ko. Kasta ka di? Di ka madanagan. Siya kung timang bayad iti order ta. Ay, sana. Siyak matinagawis. Kaya nadamot kiti pagbayad ko. Idulin mo lang ang ti ibayad mo. Tao sa to, no agkasapulan ka. Sana balikan niyak. Tagmay may saak na anak. Kan saan ko a problema ti kwarta. Kababayin mo't ano si kati pagbayadat. Sana bali. Saan ko a problema ti kwarta. Kas na ibagat. Agyaman ang arod ha. Saan kalagayam anapintas? Nasingpot ka pa'y. Okay, aklaan papa. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Okay, aklang madiha. Saan mo ka di madlang baybayan ti panagadal mo? Saan, papa? Adda tulagan tayo nga alaan dakditan no makalpasak iti panagadal ko. Saan ka di? Wen, saan ko malipatan day tanging karikan ka? Alaan ka talaga dito'y numalpas ti panagadal mo. Itapay laang, excited akon papa. 3rd year college sakon. Isong adda pay may sa atawan. Ngam pampanunutag ni Manang Carol, agli day tulakit di, no agbati di tangag may maysa. Oh, di isurot ko, papa. No may surot mo. Hindi pa'y langay ayabak dito abroad, ngam di na kayat. Ay, kasta ka di, papa? Wen. Sige nga rodan anak, agpakada akon. Okay, papa. Bye! Kumusta? Anya tinagtungtungan nyo kan ni papam? Maipapan iti panagadal ko, auntie. No makalpasak ton iti panagadal ko, alaan nakto ni papa ija abroad. Talaga gayam apanawan nakton. Kat no mabalin, sumurot kayo laangan. Tapno agkakadwa tayo ijay, auntie. Ay, pasensya kan. Ngam adda dito iti pagsapulak. Kanja kayat apanawan da iti balay. Di, umay kayong tulaangan paspasyaran, auntie. Kumusta gayam ti kunam anaam-ammom iti Facebook?
ni Adrian. Nasingpet, auntie. Kan, amuyo, agar-araman kanyak. Kasta ka di. Ada ka di plano, amang sumbat. When, auntie, urayak lang ti panagkasangay na. Taison to ti panang sungbat ko kankwana. Kat kasanunto nga rod no boyfriend mo. Di panawam tumatlaang no kunam nga agabrod ka. When nga paisoan niya. Makitan to, auntie. Mabayag pa'y mat ti panag-abroad ko. Inaragsak na kiti dahil pa nagkasangay ka, Rain. Agyaman na ka. Kaputa sinong bata mo ti ayat ko. Dahil iti kapintasan ang regalo ang awat ko. Amom ka di, Adrian. Sikat ti umuna a boyfriend ko. Kat sapay la ko ma. Tas sikat ti umuna kan maudi a boyfriend ko. Ikarik nga ayatan ka aging gatinggana. Kat sapay la ko ma. Takasta kamot kanya. Ikarik nga ayatan ka, Mat. Itiing ka na. Adakan ka ti birbiro kak iti may sa babae. Ano nga min ti birbiro kam iti may sa babae? Napintas. Nasingpet. Ken managayat. Kasanun, no makabiro ka iti napimpintas nga miti siya. Kanya ka kani. Apay nga min aday tati panunuta madagos. Kasungsong bat mula kanya. Gamday tanti bagbagam. Pasensya kan ha. Sika nga min ti kayat ko ang makaduha iti tong palbiag. Nakaskas daaw. Itaman pa'y anakariing ka asaan ang masapol aririingan ka. Wan auntie, Jack kayat ti maladaw. Kayat ngamin ni Adrian, agkita kami nga umuna sa akto sumrak iti umuna a klasik. Kayat ka di asawan day ta a boyfriend mon. Wan, auntie. Asus, ti panaki boyfriend mo lagayam ti solusyon. Tapno masapa ka nga agring. Ni auntie mat. Kat, pudno mat. Naki-boyfriend ka laang, amo mo ti agring amasapa. O sige auntie, mapanakon, tadyak kayat ti maladaw. Mapankan, adi ka pa'y nagarmosar. Mangan kaminton ka ni Adrian. O sige auntie, mapanakon. Oy, friend. Adamat-madlaw ko kan ka. Manipod boyfriend mo ni Adrian. Madlaw ang nakaragrag sa kakanayon. Saanin akasla idi akanayon kang aglaladot. Kan saan kan amaladladaw asumrak. Tila madmadlaw mo. Hangam, aklonak. Nakaragrag sa kak ita tadan boyfriend ko. Ay na, itala mapadasak ti kastoy, Fatima. Damo nga minti maadaan iti boyfriend. Mabali na kasta. Damo nga min ang mapadasak nga addan agay ayat kanya. Maragsakan akparakan ka, girl. Uray agselselo sa kun numaminsan kan ka. Kaison ti ad-adakad kadwam ngam iti siya. Pasensya ka lako man ha, friend. Patya kamawatan na. Wala, gaputagayam ka. Katnoan niya ti pakaragsakam. Pakaragsakak matan. Umadanin ti bakasyon tayo. 4th year tayon inton sumaruno atawngan. Ano ti plano? Ti plano, kat makagraduate ta dwa. Makapasata iti board ngagpadpada. Makabirok ta iti trabaho. Kat kalpasan na. Ikalaisakan. Agyamanak no karamanak iti arapaap mo, Adrian. Ngamam mo. Ada tulagan mi kan ni Papa. Alaan nak ija abroad no makagraduarak. Ta ijayak ngagtrabaho. Ngam, itatakarama nakadagiti arapaap mo. Saan akon nga agabroad? Agtali na eda kon dito Pilipinas. Mayat gam ti plano ni papamkan ka. Nung ay makaungat, no di ka agtungpal iti tulagan niya. Patyak ka maawatan nak ni Papa. Ang imong sayang tinapintas ng oportunidad nga gururay kan ka ijay. Sana balen, Adrian. Para kanyak, sikat ti kang runaan kan kapatgan iti biyag ko.
Hello, Papa. Kumusta, iha? Kaano ti bakasyon nyo? Dayto yan na bulan, Papa. Magagaran akon. May salangin na tawen. Agkadwatan ton ditoy. Papa, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day ta, iha. Amangan no saanan amatuloy kiti umay ko dita. Anya? Di ba't nagsaritaan tanday to'y abanag? Papa, pasensya kayo na. Ngam, diyak kaya tapanawan ni Adrian. Ti boyfriend ko. Iha, napintas ti trabaho nga agururay kan ka ditoy. Saan mo ko mga isukat iti may sala nga lalaki? Saan ka matlang nga nakasigurado no talaga ta kayo ti katuluyan? Ngam, Papa, ay ayatan nak ni Adrian. Kat ay ayatak matunay. So please, maawatan na ko ma. Mala, saan ta pa'y napagsaritaan dito abanag? Adu pa iti mabalin ang papasama kiti unos ti makatawan. Pacheck, agbaliw tu pa iti kapanunutam. O sige, Papa. Bye. Anya ti kayat asawan tinangag ko at tungtungan nyo ka ni Dadim. Kayat nakadi asawan, asaan ka na matuloy nga agaprod na makapagturpos kan. Amok amaragsakan kayo itinanggag yung auntie. Wan, pudno. Diyak kaya tapanawan ni Adrian. Ay, iso ti amin ko. Kasla diyak kabaulan ajak makita iti agmalom. Palagiplaan dahitoy, iha. Saan mo nga ipaay amin a panagayat mo ka ni Adrian? Agibati ka iti para iti bagim. Ta saan mo nga ammo no anya dagiti mabalin a mapasamak? Patyak nga agpadpada kami iti marikrik na ka ni Adrian, auntie. Amok, di naktupulos lukwan. Nalpasan ti bakasyon. Kat maragsa ka na. Ngamin, graduating tayon. Wen nga rod, nagpartak ti aldaw. Saan ang mapupuutan? Wen nga rod. Kat, anya ti planom inton makagraduar tayo. Agkasar kayo ka din kini Adrian? No siyak ti masurot. Kayat ko Anya? Angam saan mat nga rod ang mabalin asi siyak ti agdesisyon. Siyempre, urayak no anya ti ibaga ni Adrian. Kumusta kayong matan ka ni Adrian, iha? Okay kami mat, auntie. Ngam, itatadandani kami agradwar. Busy ti tunggal may sakada kami. Manmanon nga kita kami. Angam, okay la kanyak. Tinapatag, makagradwar kaming agpadpada. Katuan nasken ang makagraduar kayo, ta para matlaang iti masakbayan nyo. Ay, pasensyakan. No itala ang anapatgak tikid daw mo nga agkita tamanan. Ada kahit kung ipagakan ka, Rain. Iswaan, nakipagkita kan ka. Anya dayta? Siguro, may papan iti planom para iti umadanin a graduation. Saan? Sapay lang kumatamawatan na ka. Pakawanan na ko, ma. Ngem kahit kung ti makiwin naswaskan ka. Anya? Iti anya aga po. Ada ka ti basol ko. Awan. Siyak ti nagbasol. Anya ti kayat mo asawan. Adan sa baling ay ayatak. Anya? Kasta lang kalakanakan ka ti panangisukat mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Rain. Nuti ko dam. Kat nalakalang nga aklunak ti amin. Nagbindot ka, Adrian. Saan kanto ang mapakawan? Itikas dingay naramid mo kanya.
Adan tigasat mo, iha. Kaslaawanan serbi ti biyag ko, auntie. Apay akas ti tigasat ko. Awan ti mo kabasol ko. Nga mapay akas ti tinagbanagak. Amom, iha. Day tatiga po asa anak kon, anak asawa. Agpadata, alinuh ko ti lalaki. Iso anak ko nakidikan ka asaan mo nga ipaay ti amin a panagayat mo. Tasi kalaon ti ka sino bilang. Auntie, nagsakit. Katapno malipatak ni Adrian. Patuluyak ti agabroad, auntie. Panagkunakat day tati kasayaatan nga aramidam. Kat no dumtang tumanan ti panawan, makasara ka iti lalaki nga ayatam. Syakto ti kang lunaan amaragsakan, kaanakan. Kat sanak atultuladan, nagbakbakat abalasa. Iti agdama, adak ita dito'y abroad, Mr. Lonely. Ket may sada ito'y programa yo aliwliwak. Gapu taaging ita, awan pa'y boyfriend ko. To'y pagayam mo, Rain. Agyaman nakpagayam Rain, iti da ito'y apakasaritaam, ket timakunak, saan mo arekpan ti pusom itinagan ni ayat. Tungpalam ti balakad ni antim, gapo tanarigat ti agbaket nga agmaymaysa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Rain iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanmiyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Raquel. Iti Kawayan City, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ididamo makunak anasingpet ken naparabor ti asawak. Ngam iti panaglabas ti aldao. Nagparang ti pudpudno akababalin na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta mo ti trabahom itinagmalam, love? Nasayat mat. Napintas ti negosyo kita. Adu dagiti agatang iti motor ita. Sa bagay, manipod idi pandemic. Adon ti mayat nga agmotor, tangim mina mangaminan ti pasahe. Ba nagapabor kanyak? Ngimatu ti sales mi, manipod nag-pandemic. Ay, love, adan sa nalipata man. Anya ko ma? Ti pasarabom kada kami iti anak na Sana na masapol, isupay agastos. Ang sigod Sa baliitan, Raquel. Sa baliitan. Ngam, Kaya't kung ad-ad dapay arumang ay tayo. Isuanas kan ti panagsalimat-mat. Naggasat at talaga ni Manang Raquel anya, tatang. Uray si Kamet, Celia. Nagasgasat ni Manang Taapay, mate. Nagrang ay tinegosyo ni Bayaw Felix. Agasam ngay. Isuda ti akin kuko iti may nga outlet ti agtagtagilako kadagiti motor. Ay madamot ka partner na itinegosyo na. Uray pa'y tatang. Tadwada laang nga agudwa iti birok da. tatang, nangag ko ti saritaan nyo. Ti asawak mo ti pagsarsaritaan nyo. Si Kamat gaya Manang. Nasaya at man ta nakapasyar ka diti balay. Win nga paiso, Raquel. Nabayag adi kay may dito'y balay. Ay, pasensya kayong tatang. Saan nga min akayat ni Felix a pumasyara? Anya? Nay, saan mo tasigod akas ta ti asawam?
Leia. Agar aramid kamot gayam iti assignment mo. Wan, Daddy. Agkisakpay kada kayo. Awon gayam. Dagiti kakabsat mo. Nakaturog na ni kwarto. Kasta ka di. Kadwada ni mami yo. Kuha, Daddy. Napanbit iji balay da lolo. Imbagak ka ni mamim. Asaan apo mampanaw dito'y balay. Kasanon, no adda ti mapasamak ka dagiti kakabsat mo. Kat babasit na pa'y. Saan, Daddy? Nakaturog damat? Kan adda akmat ngagbantay. Sumangpet tulaeng. Ada akon, Felix. Nabitak mat lang ang ijabalay da tatang. Uray pa'y. Diyak kayat apang panawam dagiti anak ta. Diyak kayat! Sino nga tatagdur-durbel? Good morning, Ma'am Raquel. Kastamat, Ruben. Ngam saan na kon nga awagan iti ma'am? Manang Raquel latnan. Kababain mat, ma'am. Bus ko ti asawa yo. Uray pa'y. Diyak kayat nga awagan nak iti ma'am. Ay, wan gayam. Anya dagita bitbit mo. Kuha, ma'am. Ay, manang. Karne kanat natang dagitoy. Anya? Papaitulod ni Boss Felix. Kasta ka di. Adda ngamin napan ko ginatang iti palengke. Ket imbaon nak ni Boss agumatangan iti karne kanatang. Ay, una yun ti boss mo. Mala, agyaman nak iti panang itulod mo kadagitoy Ruben. Apay mat nga imbaon mo pa'y ni Ruben nga aggatang iti abastos tayo. Tapay. Dakas ka di. Awan, ngamket di, naisturbon jay tao. Uray pa'y. Siyak tibos na. Wen ngam adda akmat ngagpalengke. Takayat mo man ang tirumwar? Tapno kumkumporme man ang tipapapanam? Felix, si kakadidaytan. Manipod ita. Diyak kayat akanayon ti iruruar mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Basta, ti saok titong palam. Asikas mong kit di dagiti talong anak ta. Kasta matar aramidak. Hawan gayam, manipod ita. Ipakitam amin kanyak ti resibo, amin agad gatangam. Kan amin alistaan dagiti amin agad gatangam. Apay mata na kasya ti asawa. Nagbalbaliwan. Kasla sa anak nga asawa. Amin kat kwentaan na. Mami? Agsangsangit kayo? Kabayatan di pa naglablabayo? Ay, ko anak. Si kamat kayam. Ay, awan na ito eh. Adala na lagip ko. Anda ka di problema yo, Mami? Ay, awan anak ko. Awan. Apay nga rot nga agsangsangit kayo? Ko ang amin. Adala di may nagkinaawatan kini daddy yo, anak. Nagapa kayo ka ni Daddy? Saan? Gagangay ti agasawa. Adala ta saan da pag kinaawatan. Ala, mapan kakit di agdigusan. Tani adda pa iklasem. Wan, Mami. Sanda ko na pagparikutan pa'y. Ay, kaasi kayo mat. Tadwa pa'y ti adding ko ababasit nga awiran nyo. Okay lang, anak. Kat pagyamanak unay, tanasingpat ka. Matultulungan na kadagiti ubra dito'y balay. Adang samot parikot ni Manang Raquel, tatang. Apay anak, adda ka din na sa unimanang muken ka, parikot na? Kaslada parikot na kani Bayaw Felix. Anya ka no dayta? Kuha, tatang. Anya akwa. Nagbalin ka no naimot ni Manong Felix. Anya? Sakot, naingat kanupay kan kuha na itan. Bayam, kasaritak tuman ti kabsat mo. Mapan ka kumay di balay da, tatang. Ay, wala niya. Nabayagan na sa anak pasyari di balay da. Adaawag mo, tatang. Nay, inimit gaya manang mau. Pagsasaritaan talaeng, isunti umawawag. Hello? Tatang, no addaman wayayo. Da kayo ti umay dito'y balay. Nay, apay ka di Raquel.
Ada parikaut? Kung aming tatang sa anak ama ka umay dita balayo. Iso ada kayo kumanti umay dito'y balay. Sige anak. Pumasyarak di tabalayaw. Nakapasyar kayo mat dito'y balay, tatang. Wen anak, tadyak mo't mauray ang dagiti agiin ang agpasyar ijay balay. Tapay, tatang. Umay kayo umutang iti kwarta ka ni Raquel? Ha? Ay, saan barok? Kailiw kayo met iso nga imayak. Nasayat no kasta, tatang. Nasaysayatan tinalawag. Maawatak matirigat ti kwarta ita, barok. Gusto ka, tatang. Saan ko apid-pidutan ti kwarta? Sa maysa, adda plano mi iti business partner ko. Ngagpatakder kami pa iti branch ti negosyo mi, iti sabali nga ili. Ay, nasayaat da ita, barok. Kung tatang, planok ti agbalin na milyonaryo. Isu akas taunay ti panagsalukag ko ita. Ne, tatang, adda kayo mo't gaya man. Itay kayo kadipay. Sa anak pa mo't anabayag unay, anak ko. Mga sagana ka man iti merienda ni tatang, Raquel. Amang ano itay pa amabisbisin. Darasam ti agunay. Ay, pinaburbur matan ni Felix tilugan na sa Pimanaw. Imawag ngamin ti business partner na, tatang. Amangan mo't numakaungay, gapo iti panagpasyar ko dito'y balayaw. Saan mo't siguro, tatang? Madlaw ko adakkel ti nagbaliwan ti asawam. Manipod imasinso ti negosyo na. Jak ilibak day ta, tatang. Day ta tipod no. Kan apay akimutong kamatan. Kasta ka di, tatang? Ay, kasanumat ngamin. Ultimo sintimo, bilangan na. I-audit na amin. Ay, una yan ti asawam. Kasla agbabawi akpayan anak ki asawa kan kuan. Di kag panunot iti kasta. Talon dagiti anak yaw. Binalaagan ka ide, nga amumpay ahusto ti kababalin na. Nga man niya ti inaramid mo. May salaabulan ti panagnobyo yo. Nagkasar kayo na dagos. Day tatidak kalabidot ko, tatang. Nagsingpet mat ngamin ididamo, kan naparabor pa'y. Ala, at daditan. Nasken asangwam ti biyag mo ita. Ay una yung tiwara dito'y salas. Kasano? Nagayayam dagiti dua akakabsat ko. Kat apay asaan nga nyornos ti inam? Nagluto itay. Sa nagdalos. Kan nagsibog ka dagiti masetas ijeruar. Day talang matinubrana. Di na pa'y mat mamintinar tilinis dito'y unag ti balay. Siya kung timang yornos ka dagiti wara ti kakabsat ko. Kasimat ni mami. Saan mo nga isakit ti inam, Leia? Tadagi talang mat ubra dito'y balay ti araramidan na. Kan, apay anabayag anapan na grocery? Amang ano adan iti dalan na, daddy. Saan la ang agar-aramid ti inam iti saan ko ang magustuhan, Leia? Ala ni daddy, nagsingpat ni mami. Di na maiturot ti agaramin iti dakos. Adda akon, Felix. Napanak pa ngamin nagpalingki kalpasan ti panaggrocery. Ginatang kong dagiti daddo maakasapulan tayo. Nakisinarakan samat iti lalakim. Unay mo't daytan nga bagbagang, Felix. Di ka kadimabain. Si sasango pa iti anak ta. Uray pay. Kayat ko amang ngigna. Ajak tupulos kayat arugitam ti ulok. Jak ipalubos. Nagimas matanday ti adyos manang. Sige lang ang ading ko. Agmerienda ka. Day ta cake. Siyak tinangbik dita. Mangan ka lang. Talaga? Iyawid ko ton dagito manang. Akuray ka. Apay kasla limlim tagmot dagita matam. Adda nga imalas ti ugali ni Felix ita ading ko. Saan ka di pa'y nagbaliw ni Bayaw, manang? Saan? Agasam. Pagat atapan nakngadda ka no lalaki. Ay, unay mo ti kastan. Jak amo no apay kasjay. Amang ano isumot ti adda aramid na, manang. Anya? Kasta ka no dagiti adda aramid na. Ipulagid da ti aramid da iti sabali. Ay, jak amo no niya ti aramid, Axelia. Talaga ang mariribukan ako na yan.
Duktalam ti agpayso manang. Kasano ko maamaramid ko data? Di na kayat ang pumanawak dito'y balay. Nagpaikabil pa iti CCTV di tabalkon. Iso ang mamonitor na amin agaraw ko. Unay mo't gayam ti kastan manang. Unay mo't ni Manong. Anya ti ginagara ti kapsat mo dito'y balay? Nagpasyar laang kailiw na dagiti kakaanakan na. Ti kunam kit di, kat mabisbisinan. Iso nga imay dito'y balay. Anya? Agpay sumat. Ta dito'y balay, naimas ti merienda, kan sidaan. Saan akas ijay balay da? Bulbulong ti sidsidaan da. Saan ka kumamat akas na, Felix? Taapay, isakit mo ida? No saan asyak tinaasawam? Kas jay kumamat ti biyag mo ita? Anya? Kasla kamat kalding abulbulong ti sidsidaan. No saan asyak tinaasawam? Ala, maturog tan. Masapa ak manin nga agriing inton bigat. Agsarita tapay. Nagasat ka kit di kanya ka, Raquel. No nalipata mon, ipalagip ko kan ka. Akas taunay ti rigat ti biyagyo, idi pinakasaran ka. Uminom tapay. Ruben, layos ti arakan pulutan dito'y birthday ni Paribong. Angam, nabartag kayon saan, boss? Saan pay? Kaduan naklat nga ginom. Katini, busy ni Paribong. Itulod kayon, boss. Ang mga nubirbirukan na kayo ni Ma'am Raquel. Nalipatam samat. Asyak ti bus mo. Amok day ta, boss. Awaga man gid din ni Raquel. Ibagam, asaan akong nga agawid. Tamaturog ag dito eh. Angam, boss. Aramidam, wano, ikatan kay ti trabaho, may tamat laang. Sige, boss. Awagak ti asawa yo. Api-api nanawan na kami mutan dati. Natayan ni Daddy Midi isang patday di ospital, anak ko. Nadisgrasya. Gaputan na barbarta ka nagmanehoy di rabi. Apay nga minasaan ni Uncle Ruben tinagmaniho, Mami. Pinagawid na ka ni Ruben, anak ko. Mami. Ang mumat ni Daddy, naturay. Noay niya timbaga na, iso ti matungpal. Leia, umay ka naning. Mapan ka pa'y mangan. Wan nga agpayso, anak. Kaduan na ka ni Antim Celia. Saan, Mami? Auntie, diyak pa'y mabisin. Kaya't ko abantayak lata ni Daddy. Amok nga iti saan nga agbayag. Itulod tayo ni Jay Cementerio. Makatawanin tinapalabas, manipod pimo sa iti asawa manakaw. Wan tatang. Nakailiw-liwag ka siguron. Wan tatang. Ngam nasakit tinamwak. Ha? Anya day ta? Inaklon ni Ruben. Ngad da babae ni Felix. Anya? Iti day di rabi apan nakadisgrasya na. Agturong iti ayan ti babae na. Kasta ka day? Wan tatang. Jakla impagarup alinip-liputan nak ti asawak. Impagpagapok lang amin kadagiti anak mi. Iso a pinaspasensya aklatan. Kasla ak may sa abalod idi si bibiyag pay. Ngam inibturak ti amin para iti pamilya mi. Ala, pakawanem ti asawam, Raquel. Iti kasta, malaganan ti riknam. Wan tata, napakawan ko. Katagyaman na kiti Diyos. Gapo ta iso tinang tartarabay kanyak. Tapno madaarak amin dagito yapan nubok. Tapan agrik na kita.
Kaslaak nakaruwar iti pagbalutan, iti naunday a panawan. Saan akon anaki asawa pay, Mr. Lonely? Impamaysak ti atensyon ko kadagiti anak ko. Iti likodan ti amin, nalidayak latta iti ipupusay ti asawak. Ado ti agkungkuna a makiasawa akpay, ngem ingkiddeng kon nga ipamaysa ti imatang ko kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Raquel. Raquel, pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, addan iti nagkaysa abiyag ti asawam. Isu ati saam nga impaaynaken ka ket lipatemon. Tunggal tao, adda pagbiddutan na. Tano si bibiyag kumapay ti asawam, nalabit a nakaamiris metten. Ket agbabawin iti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Raquel, iti Kawayan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Areya at agalat Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag. Tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raya, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa dino manen ayat ti papanam anak ko, kat ne, rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibiyangan si kaabakat. Mapanak iti kayat ko apapanan, iti anyaman nga oras a kayat ko. Hay, surun kon. Anak ko, apay ka day akasta ka. Awan mo't amok anag kurangaken ka. Ngam apay akasta ka moten. Ato na amin dagita ngay bagbagam si kabakbakatan. Panawan ka man langan. Ha, surun kon. Pangaasim anak ko, di ka kumapumanaw. Madeteriknak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagita nga ibagbagam si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Raya, agpapas tayo kiting uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagganas ti kastoy abiyag tayong agbabarkada. Alang aron, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kikita aginom ka ng pulutan. Nang runa, tada tayo manan ti agkukuyod. Rhea, kaanakan, kaya't ka kasarita. Katsapay lakuma, tadumngag ka kadagiti ibagbagak. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakit kilina. Ibagamon, tadisturbo ka iti panaginana. Ha? Nagbastos ka matan, Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngamsapay lakuma, tadi kanto agbabawi gapu iti kasta nga ukalim. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat. Tapno ibagakan ka. Di nakpakibiyangan. Gaputabiyag ko da ito'y naawatang. Sige. Nukas tati kayat mo. Makaammo ka nga rodan. Awan sursurum nga inadak. Pumanaw kakit din si kaabakat Lina. Kat saan kanton ngagsub-subli dito'y balay. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumor kami kadagiti babarkadak ita. Awan maitid ko a kwarta, anak ko.
Tilaangan po unak nga aglaklako tinatang tiigam ko ita. Ay pangaasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan akparakan ka. No kasta arumrumwar kayo kadagiti kagayam mo. Ay amangan no adadakes ama pasamakan ka no di ka payla agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikanda kon iti kwartayo, tamapanakon. Ay, pasensyakan at talaga, anak ko. Ang maditirik nak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anatan. Ay, awan mat gayam serserbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayata na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester. Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan. Kaya't ka lang nga bagbagaan. Maasyanak namin kini Auntie Marga, gapo iti aramidam kan kuana. Pangasim insan, agbalbaliw ka kuman. Amang ano pagbabawyam tumot lang ti kasto nga aramidam. Agbalbaliw kan, sakpay amaladaw ti amin. Apay aya apakibiyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Diyak kayat adang ganda kita ibagbagam. Ha? Manakibiyang kayo unay. Ang insan, amom ka di ti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya ko mga iti sasaadan ti salon at na. Kat no nagsaran tamat, saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga idi kalman. Gaputan na dano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amom ka di? High blood gayam ni Ante. Anya? Ha? Imposible mat Jack mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta, tapno mamati ang kada kayo. Ngam never! Saan dakto ang mabalin abyangan apulos kadagiti kayat ko nga aramidan. Kat, no bilang manpudno ti imbagam insan. Itultuloy yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan. Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamukang arudan iti biyag mo. Sapay ko ma, tasaan mo to apagbabaw yan ti kastang ugalim. Hay, pumanaw ka kit din. Nagadupay lang nga ibagbagam nga awan mat serserbina. Adda tayo manan dito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo manan nga ginumitay ti ara. Wala, Joy. Talaga akas tati mapasamag ika. Isungarod nga adda tayo dito, tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang arudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kon ti mapan agorder iti pagsasangwan tayo. Orayan daklatan dito, oy. Nabartag ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gapot tadag iti barkadam lataan ti sumursurutan. Saan ka ka din nga agbaliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanyak si kaabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, aglin si kakit didit na. Takayat kon kaya ginana. Nangan ka ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asumrag ka iti seled mo. Nangan akon, bakit marag ka? Sige hindi ko na ginana. Anya ka di manan ti masapol mo kanyak si ka bakit lina? Aping adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manen Rhea ka anakan. Gaputa kayat ka manen apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman. Kaasyam kumamat tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno addala ang pagbiagyo. Ngam kastala ang tararamidam. Apay, talaga ka di akas tati kayat mo apanagbiag. Taan
Anya ko mga minti parikot mo iti day taabanag, bakit lina? Apay aya, apag parikutan na klaunay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biag ko day toy, iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramidak, naawatam. Ala, no talaga adi mo kayat ti dumngag, makaamu ka nga rodan. Talaga anatangsit ka riya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramidam, ngam naladaw ton ti amin. Ha? Madula amin ngay bagbagam? Pumanaw kakit din dito'y balay, kat saan kan ngagsubsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan, gaputabiyag ko daytoy. Apaya dito'y sa alas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat ijay siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Rhea, anak ko, yawatan nakman iti danom. Talaga nga ben, ama ditiriknak. Marigatanak abumangon, kan maululawak. Anya, bumangon kakit didita, kad sikatimapan mangala iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak, jak kayat ti mataktak. Anak ko, pangaasim tabantayan na kuma. Uray italaeng. Ay, talagang amen, amariknak anakapsutak unay. Madi at talaga tibagbagek, anak ko. Ay, amangan no kumaro manan ti high blood ko. Iso akas to'y ti marikrik na. Ay, adula amin dayta. Adda papanak ita, iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarti-arti dita. Gaputad dinak malapdan arumar ita. Panawan kan dito balay, kat makaamukan iti biyag mo. Lander, Rhea, maudi day tuyan nga isusur ko kara kayo dito'y bar. Oo, apay may tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo po naakayat mo dagbaliw. Kasta nga agpaiso ti kayat kong aramidan, Rhea. Na-ameris ko ngamin, nga awan na sayat apagbanagan ti biyag tayo. No kastoy laktan ter aramidan tayo. Kitaan nyo. Awanan ti agad-adal kada tayo nga agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan agturpos kadagiti kursuda. Iso agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay akastamot ang tibagbagam. Adula amin day taagbaliw nga ibagbagam. Agpapas tayo kiti nga ginom kan nagpulutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Wan mat namin, Joy. Isu alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, adti ti baso. Agtagay ka kiti. Ay, kastong unay gayam abartak mi idirapi. Isu adyak ko nakaawin. Ay, asidag akong iti balay. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Insan, nasayata si Mang Patkan. Insan Lester. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Di ka kumamakmaklat, ha? Awanan ni Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ka napasamak dita? Nalabit nga imatakit ti high blood na, insan. Saan na itaray adagos di ospital. Naladawan idi nakita ti kaarubayo. Nalabit nga yung karigatan na titimak der. Ngam idi maulaw, natumba, kat naipakpak ti ulo na. Anya? Saan ang mabalin namatay ni nanang? Ala, insan. Sumrek kan di tabalaya. At dadita ni nanang ko. Antilin, awanin ni nanang. Nasaya at tasimangkot ka na si Kangawan Serbi ng anak. Aday tati na matmatam. May san analangis abangay. Naragsak ka ka din. Awanin makibiyangkan ka.
iti kayat mo nga aramid. Pagawanindakan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyakin pagaro. Aday di gayam may sapas wadanom ti maudi akit daw na kanya. Ngamjak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapan kakit din iti ayan dagiti babarkadan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan babain mo nga inanak. Pumanaw kan dito'y. Gaputa awan karbangam amang bantay iti kapsa ko. Kagurgura kariya. Saan nga ingkatang ninanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kankwana? Gaputa inted na pailakan ka. Kasta gayam. Diyak amo akas na anti. Nga mawatan kayo. Nga oray papanawan da. Sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudi agundaway. Nanang, pakawanan na ko ba? Ipatpatag ko na, nanang. Nanang, saan kantan amakit na iti kaano man? Pakawanan na ko man. Gaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos. Pagbababawyak dagiti ngay nararamid ko. Ngamusto ti kanayon da ngay bagbaga kanya kiti. Analadawan ti amin no makamirisay. Insan. Umaykan. Agawit tayo. Duduatan ang nabati dito'y kampusan to. Imunan ang nagawid da nanang. Umaykan. Tanapudot ang tidarang ti init. Umunakalat na ninsan. Ipapas ko payabantayan ti tanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso sakbay anatay. Mawatak tirik na minsan. Ala, kaduaan ka pa'y lang arod dito'y tanam ni nanang mo. Agyaman na insan. Insan Rhea, anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapudno na insan. Diyak pa'y amo. Awan mat namin ti adal ko. Tagtrabaho ako ma. San pa naladaw ti amin insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ninanang kon ti makaamo iti aramatan. Agpaiso insan. Wen, no laket ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong ken ka. Agyaman ako na insan. Ikarik, agsingsing pu't akon. Igaad ko ti agadal para matlaang kanya. Kan, ti arapaap day dinanang. Ala, maragsakan at nagbalbaliw kan insan. Kat sigurado, maragsakan mat ti inam itinagkay sa abiyag. Tinungpal ni Antilina ti Karina kanya kat pinagadalnak Mr. Lonely. Ita, nakalpasa kon iti adal ko, kat adamat na natalgad apanggedak, kastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Rhea. Rhea, pagayam ko, nagasat ka. Gapu taada ikit mo anang tulong latagen ka, itilaksid dagiti madi nga inararamid mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, para matlang itinapintas a masakbayam. Agbalin kumamat nga adal da ito'y kadagiti sukir nga anak. Taditay kuman urayen, amala daw ti amin, sakbay nga agamiris tayo.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Rhea, iti La Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.